Amandla abalandeli bakaMaskandi nabathandi bomculo wonke jikelele kanye nabantu bakwa-TikTok angeke ukwazi ukuwavimba. Lona-ke bafowethu uXolisane Mbethe odume kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, kakhulukazi u-TikTok. Ubeyakha-ke amavidiyo lapho khona egxeka sakuthuthukisa abaculi okanye abantu nje kahle kahle abasafufusa kule ndima yezikaqedwe isizungu. Bafowethu-ke uMbethe ugcine esebongiswa ngisho nayo imbangi yakhe imbala uSibusiso Sweety Cabashe. Kodwa-ke mina angisiye umuntu othanda ukuthi akhulume kakhulu ngale kokuthi ngimoshe isikhathi eside nedatha lakho. Ngicela ukukuvezela nansi ividiyo lapho khona uSibusiso Cabashe ebongisa khona uMbethe. Sanibona bafowethu eningizimu nonke ngibingelela isizwe lonibingelela ngenkulu intokozo bafowethu sengithi ngiyabheka lapha enkundleni lapho. Seliwinile uhlala imoto ngijabule ngifile bafowethu uMbethe winile imoto ngiyambongisa kakhulu. Ngoba uhlala ngiyazi ukuthi uzoyidinqa yona into engijabulisa bafowethu belithule nje kulokho akwenzile ngilindele usuku lokuthi awine kahle ukuze ngingathiwa ngizela umona. Suka manje-ke ziyakhala abafana bathi ngifuna akhulume ngengoma yami la ngiyikhiphile ukuthi-ke unginikani mina noma sidayisa le moto leyo unginikeza ingxenye noma mhlawumbe sizobolekana leyo moto. Kodwa nje kusuka manje kumele kukhulunywe ngale ngoma ukuthi kwenzakalani ngoba nami ngisebenzela iy'ngane uma ngabe yena ezoqhamuka phezulu esesithathela umculo wami ngaleyo ndlela leyo. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sixabane bafowethu siyambongela kakhulu kwabamvotelile nje bonke bafowethu. Ngiqhubeke njalo nibavotele bafowethu iy'hlanya zakithi ziwine nazo bakithi. Siyabonga kakhulu esikubona bafowethu mhlawumbe nathi ngelinye ilanga siyiwinile.